Dobar dan, ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja iz Poliklinike za oftalmologiju Bilić Vision u Zagrebu. Danas ćemo govoriti o tome da nikada niste prestari za operaciju katarakte ili sive mrene. Naime, to pitanje često čujem od mojih pacijenata koji su stariji, koji imaju razvijenu mrenu i koji se trebaju odlučiti za operaciju. Moj odgovor je svima: nikada niste prestari za operaciju mrene. Recimo sad najprije nekoliko riječi što je to siva mrena ili katarakta. Znači, siva mrena ili katarakta je normalan proces starenja očne leće. Današnje metode operacije nam dozvoljavaju da operaciju vršimo u samom začetku. Zbog toga je leća tada mekana i proces same operacije je jednostavniji. Manja mogućnost komplikacija za pacijenta, brži oporavak za pacijenta i sveukupni rezultat puno bolji. Kada bismo čekali da mrena sazrije, onda takva tvrda mrena može dovesti do postoperativnih komplikacija koje će dovesti do pada vidne oštrine ili do bolova u oku i potrebe za daljnjim liječenjem. Zato apeliram na sve one koji imaju početak mrene da ju operiraju. Danas se operacija mrene vrši uz pomoć ultrazvuka, takozvanom metodom fakoemulzifikacije. Operacija je bezbolna, traje sve skupa oko 10 minuta, vrši se u potpuno kapljičnoj anesteziji. Nema niti jedna injekcija tijekom operacije, a za to vrijeme pacijent praktički ne osjeća ništa. Vi ćete dobiti onoliku količinu vida koliko vaše oko dopušta. To može biti i 100%. Ono što ćemo napraviti u našoj poliklinici, operirat ćemo mrenu vrhunski. Vi ćete imati izvrsne rezultate što se tiče same operacije. Kolika količina vida će se dobiti poslije toga, ovisi upravo o tome kakav je vidni živac, mrežnica i žuta pjega. Međutim, nema usporedbe tome da se mrena ostavi i da se mrena operira, jer za operaciju mrene nikad nije kasno. Ugrađuju se umjetne leće u oko koje vam omogućuju da normalno čitate, vidite, vozite i tako dalje. Znači, vraćaju vas normalnoj kvaliteti života. Na vama je da odlučite da li želite se posvetiti jednom punom životu u starijoj životnoj dobi ili ćete se prepustiti da mrena sve više i više napreduje, da vas stavlja u sve veće i veće sivilo i da vi zapravo napuštate zonu kvalitete života. Oči su vaše najveće blago, one su vaše najvažnije osjetilo. Stoga brigu o vašim očima s punim povjerenjem povjerite stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.